Ubuciko bawokhokho buhamba ngenye indlela. Ungavuka umuntu yenza into lana kanti uyiphuphile. Ngaba sasibana le nhlanhla yokuphupha konke thina vele kwakuphupha inhlanhla nje yomuntu omnyama. Avuke enze asukela idwala lapha ngaphansi kwakhe aligubhe kube phuma amanzi mangathi uzwe ngobani ukuthi uyamanzi. Hayi wathi ukhokho uthi thina sinaleyo nhlanhla leyo. Kodwa kokwamanje ke kudinga ukuthi sibambisane nabamhlophe nazo zonke izizwe ezinkhona ukuze kuzophuma ulwazi olusha olungasuke lusithathe lusibeke kwenye indawo ngoba lezwe sikulo thina luyisimanga kakhulu. Ungamangala ukuthi kungaze kufike mhlambe ngisho izithelo zale overseas zikhona ukumila lana ngokubambisana nje kwabantu. Thothi lena besibangaka la ekhaya sekuba into engaka indawo azifana into efana nale manje ngokubambisana komhlaba usuwonke siyeke ukuqhagelana izinto. Umhlaba angeke ufane nayizolo. Yabonga mina mesha athi